Biragusaba byibuze ko ufite imisatsi y'umweru, iy'umutuku cyangwa irindi ribara ritandukanye n'imisatsi y'umukara. Ufite amaguru akomeye. Ukaba uri n'umuzayirwa kugira ngo uze mu Rwanda baguhundagaze urufite. Mbese Kubera ko bazi ko nta muzayirwa utazi umupira. Aka kanya ushobora kuba uri umukwaferi cyangwa uri umukarani muri Kongo, ariko kubera ko ufite tentire mu mutwe waza mu Rwanda amakipe akakurwanira. Biragusaba ko ufite ifoto ya Neymar cyangwa ya Christiano kugira ngo uze mu Rwanda ubakange ubabwire ko uri umukinnyi ukomeye, kubera ko bazi ko umuntu wese ufitanye ifoto na Neymar agomba kuba ari umukinnyi ukomeye. Baragushyira muri system ya 11 n'abazungu kugeza meta tatacyiza udakina bakwirukane bongera baguhundagaze uri rufite rw'amafaranga. Ibyo ntibiba mu Rwanda gusa ahubwo ni kwisi yose. Umupira w'amaguru no hantu hambere hawo ubujura busukana. Uwitwa Neymar yaguzwe miliyoni 100 z'amadolari, ahembwa miliyoni 100 z'amadolari ku mwaka wose, ubwo ni miliyoni 200. Yakinye imikino 7, atsinda igitego kimwe, atanga n'imipira 2 yavuyemo ibitego, bamukubita miliyoni 200 arigurukira. Ayo mafaranga we n'igisekuruza cyawe n'imiryango yawe yose mushobora kuzapfa mutayagezeho. Ufashe imiryango yawe ugafata n'inshuti zawe mugakora kugeza imyaka yanyu yose murangiye, mushobora kuzapfa mutakoreye miliyoni 200 z'amadolari. Ariko umuntu yazikoreye mu myaka 2. Nkaho ibyo bidahagije, amezi menshi muri iyo myaka yayamaze mu bitaro yiryamiye, arya inkoko, amafi, abonana n'umugore we ku gihe ndetse n'abana be bamusura. Ubujura wo mu mupira w'amaguru nta handi hantu na hamwe buba. mbese Gute umuntu utarize ashobora kwirirwa yirukanga ku gapira mu kibuga agafata 500 by'amadolari ku cyumweru? Ayo mafaranga ashobora kuba rutabije y'akarega akoresha mu cyumweru, ariko umuntu yabona mu cyumweru kimwe. Atarize nta n'ubundi bumenyi buhambaye afite, ahubwo ari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ubujura bwo mu mupira w'amaguru mu Rwanda bwatangiye kugaragara. Ikipe yitwa APR abantu bose bayisikaminze iri kugenda bafata, imibare yabo iri kugenda yiyongera nk'ibipimo bya Covid. Kubera kuko bukeye nuko bwije, abafate muri ubwo bujura bwakoreye ikipe ya APR bari kugenda biyongera. Uyu munsi ngo hafashwe umwe, ejo ngo hafashwe undi. Uyu munsi yafatiwe Uganda, undi ngo yafatiwe mu Rwanda. Kubera ko ari amafaranga menshi yanyerejwe muri APR agera kuri miliyari 2. Abantu benshi babigizemo uruhare bose bari kubiryozwa. Nyamara amakipe benshi yo mu Rwanda nuko bigenda, si mu Rwanda gusa no mu bihugu by'imahanga bivayo. Ikipe ya Manchester United imaze guspendinga amamiliyari y'amafaranga igura abakinnyi, nyamara imyaka ibaye myinshi nta musaruro baratanga. Icyo ni kikoreka ko umupira w'amaguru hariho ahantu hambere haba ubujura bushukana. Umuntu akazana umukinnyi